Mai ko na ta gui khaliu maling mai YouTube channel bejum rinet la mai thon riu dare. Asai August tarik kathum kum singnai na chui na padai. The gun few mel to Menglong local newspaper king in Sam the call. Infal August tarik kanai. Chief Minister N. Biren Singh Rip Manipur Assembly Budget Session August tarik khat kum singnai na chui na padai nung. Manipur khaulat lu pat ka hau kan mai tai. March tarik chui na chanai kum singnai na chui na kathum khau. Manipur High Court Rip Maitai or Mitai Tribes ST status demand lam khau. Order pat laukan mi khau teriye to na sakan mita. Scheduled Tribe Demand Committee of Manipur STDCM Rui tan na nutni mak mai indao kan the. STDCM General Secretary K. Bogin Rahit, Thailai na Chief Minister Rui Tatkan Mekan Khau, Manipur Khaulat Lupat kan Metai illegal immigrants, reserve and protected forest Khau Lungba Mita, eviction Sumai Khatni, war on drugs Jang Ripat kan tuangi to na sagwang kan tuangi to na sakane. May tari kathum kum singnai na chui na kathum nung All Tribal Students Union Manipur at Sumri High Court's order da nutni mak mai indao na Tribal Solidarity March tatkai kan mai khautarui lat lupat ka hau kan tuangi. Maitai or Mitai status demand sangri Manipur lat lupat tuangi thai. Tabui su tina nan cookie area khau lat lu mak bam tu chu akum tina Churachandpur More khatni kangpok pi khau nat lat lu hai nai bam tu chu tu na than kanei. Kumai sangri Chief Minister Rikatong statement tai lahan dat ni nai kumagi thai mi ladri man sai koita zai alat ngam puni thei tu na STTCM ri sakane. Temanglong August tarik kanai. Rock mai naga Council Manipur in Tai Phai Longren RNCM NL Rui. Sam khauti thai patkan mai thailai na August tarik padai jipchung khori. August tarik pungu kum singnai na chui na padai. Jipchung National Highway tamru na chanai khatni Tongsai Maril Road khauban kau kan thei. Ban khau hai education, medical, PhED, electricity, rachap tongtan khatni bai mai essential services tatu thingni tongra me tu na ti thai kanei. RNCMNL tuang statement katai Churachandpur khatni Kangpokpi district khau lungba mai Rokmai Civil Society Organization nonrui Chief Minister N. Biren Singh khau December tarik chui na kathum kum singnai na chui na kathum khani June tarik rut na pungu kum singnai na chui na padai khatai memorandum tina administrative convenient kang Rokmai nam Churachandpur khatni Kangpokpi district khau nai mikoi ta None district khau zai ka riu lau khang demand sukan chongi tuna sakane. Kum nami haitan sunatan pat lau khang ultimatum July tarik ta chat kum singnai na chui na padai khotai ti lau kan chongi tiki state government rate hau sulau makna ba mai ti hai democratic agitation tatkai mai suna ban kau chongi tuna sakane. Mi tong ban ti hai civil society organizations kadai suna Churachandpur khatni Kangpokpi district hau nai mai rok mai nam goi ri machong lau khang sanghoi kane. Aisol August tarik kanai. Mizoram Chief Minister Lalduhoma Rip Maitais le Kuki Jo communities kakau. Latlu naiba mikau chu sang mai gong kang Manipur Chief Minister Biren Singh le pari ra kang Manipur gongbam nui tuna lumnu mai chamri ti thai kanei. Lalduhoma Ri August tari khat kum singnai na chui na padai khau Union Home Minister Amit Shah ta New Delhi khau ariu mi kan khau Biren Singh ri kata pari ra khang kawi tuna sa indau kan tonge. Tiki Chief Minister Lalduhoma statement kotai maitai le cookies ka khau chu sang tat khang kamai ri zai na pari ra ni mai lat bam chu sakan make. Lumnu mai cham thailai na July tarik chui na ta chat nung Niti Ayog meeting New Delhi khau N Biren le Lalduhoma pari ra kanei tuna sakane mi khau tai N Biren ri Lalduhoma ta Manipur latlu lam khau in khalo khang sabam nu wei tuna sakane Lalduhoma ri Amit Shah ta New Delhi khau ariu kan mi khau Home Ministry ri Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF representatives ta pari ra lo khang sanghoi kan tongi tuna chamte ri sakane mi da khau mandi nung tai Kuki Mar Mijo Jomi group gwang kariu na common political platform Kuki Jo Council to mai kasiam kan the mi tun Kuki Jo Council Hybrid Center ta tok tat kai khang subame tuna sakane Kuki Jo Council forms mai lam hai August tarik sanai nung ti thai in than patni tuna Kuki organization leader ri sakane Infal August tarik kanai Center ri Churachandpur district khau nai mai Chakyu Assam Rifle Battalion ji hai Central Reserve Police Force ri insin dat khangla dingla kan mi khau Kuki Jo Women's Organization ri mi tongla ding ti hai ka khan ka loi lo dat khang sang hoi kan the Kuki Jo Women's Organization tong joint statement khau maitais le Kuki Jo ka khau chu jang mai naited khang Assam Rifle ri neutral suna inthuk mai tan bam chongi tuna hi kane Chakyu Assam Rifle Battalion highlight lu pat ba mai ding khau chu jang mai khani mi tung area khau community kanai khang lat chung sana gwang kan chongi Assam Rifle tuang ka khan du mai tan ri lat lu ti pat inbu dan mak na bam chongi tuna sakane Assam Rifle Battalion ji hai CRPF ri insin dat khang subam mi hai Kuki Jo mai nun khang sunatu inchu mai la zanra mi tuna sakane
CRPF ritan kai me azu India khauta lau de tiki Manipur tung situation khausunatu kaniu Assam Rifle kumna kalam thaidu magi tuna sakane kumna CRPF tung Deputy Inspector General Operations kang Premjit Huidrom Maitai da kada lobami hairui lungai maiti lobami tuna sana Churachandpur khauchu sang maiti nai lau khang mi tong lading hai halauduro tuna sanghoi kane Mida Kaukuki Students Organization Ri Center dong lading hai kagan sa magi kumna mi hai rikuk mai tilaw nu mai tong nai na ba mi tuna sa kanay Infal August tarik kanay Kuki Jo mai goi ri Southern Hills Kangpopi District kau protest at kay na Assam Rifle dalagan kang subang mai ti hai nu ni mak mai indaw kante Assam Rifle da Kangpopi District kau rui lagan kang subang mi hai Chief Minister N Biren Singh Kangpopi District tatkani lana subam tong dei tuna sa kanay Committee on Tribal Unity spokesperson NG Lunkip Gen Thailaina Chief Minister Union Home Minister Amit Shah ta ariu kan mekau Assam Rifle talagan kang sa tonge Committee on Tribal Unity Thailaina Assam Rifle hai neutral force kumna kani richu sang mai tinai lobam chongi tuna sana Prime Minister Narendra Modi khau mi tong lading hai lagandat kang changhoi kane Committee on Tribal Unity ri Chief Minister N Biren Singh ta khwaitina Manipur tong latlu hai kamai ri tipat bam chongdi tuna sakane Manipur khaulat lu tipat ba mai N Biren Singh lata akupna labam tongcho Biren Singh tong armed militia street Manipur khau law and order khau kuk mai tilaw na bam tongi tuna sakane mi da khau Committee on Tribal Unity ri Chief Minister Biren Singh ta kuki mai area khau ta kanpat counciloryo kata kuki mai area khau welcome sumagi tuna sakane kage nai me cham ti thai pat mai guest cham asai August tarik kathum kumsing nai na chui na padai khau April tarik rut na tachat khawri tarik chui na padai lung khau guest booking sulau mai serial number ching sanai phai sanai tamrut na chanai khawre serial number ching tachat phai nai na padai ngan khang insan pani kaman ri phai skill ringu na padai point ringu New Hope Ministry International ri mai ku wai na khang invite suwi English worship service hai rai liang mai sana August tarik padai kumsing nai na chui na padai khawri ka hau pani Kagan rating zin pungthum makhai kabam rui Trinity Public School Auditorium Tamenglong ting nai luan Puak pa bu tari kathum kumsing nai na chui na padai Lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muak na ye sing bang ting rai na ye Puak pa bu tarik padai kumsing nai na chui na padai Lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muak na ye sing bang ting rai na ye The Gun Female DGM chamche subscribe sulauni mai hametai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 kau contact sulau puo Mai goi na king in sui na king lau mi khangta gui khalu maling my YouTube channel back to reka loi na thunku mai in dau dare in chuan ting sung khuang baro makhai kai mi gan kharoi mai goi na king in sam da la kho thunku the